Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikomeje rwose ibikorwa byo kugenda izenguruka amahanga ngisabira u Rwanda ibihano, ari nako igenda irushinja ibirego bijyanye no kuba ngo rufasha abarwanyi ba M23, kandi tukibutsa ko Rwanda inshuro zose ruhakana ibyo birego, ndetse rero n'abarwanyi ba M23 ubwabo bagiye bagaragaza aho bakura imbaraga zabo ni mu bufasha ahubwo bahabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva umujyi wa Goma wafatwa ntabwo akibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahise yerekeza hanze mu bihugu by'abazungu, arimo arabizenguruka asabira u Rwanda ibihano. Yaramaze igihe kirekire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, aho rero yirirwaga asabira u Rwanda ibihano anarushinja ibyo birego. Kuri ubu ngubu rero yageze mu bumwe bw'Uburayi, niho rero n'ubundi yagiye gutanga imbwirwaruhame karahabutaka tugiye kuba tugarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe, rero tujye dukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho. Yatangiye agira ati ukwizera twagiriye amahame n'indangagaciro duhuriyeho, ibyo rero nibyo nsubiyemo hano. Ariko se nanone ubwo ibi biganiro bikomeza mu gihe umujyi wa Goma ugifashwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu buryo butemewe, kandi Kigali itarahanwa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeye cyane. Kuri ubu ngubu tunari kumwe, barimo rero n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi birerekana ko mu by'ukuri ari akababaro kacu, ariko nanone butigeze muha agaciro. Biratunguranye cyane, imitima yacu yuzuye akababaro, nta humure mwigeze muduha, kubera ko rero u Rwanda ari abafatanyabikorwa banyu. Ni mu gihe abavandimwe banjye bakomeje kwihanganira ihohoterwa, urugomo n'ubugizi bwa nabi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF n'umutwe w'iterabwoba wa M23, n'inshingano yanjye rwose kuzenguruka isi yose nibutsa abandi ko twatewe kandi ko natwe turi abantu. None se ndashobora rwose kubumvisha ko igihe kigeze cyo kugira icyo dukora. Nkuko rero mubizi, kuva mu ijoro ryo ku itariki 26 rishyira kwa 27 Mutarama 2025, umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, wagabweho igitero cy'inkazi n'ubufatanye bwa RDF n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Iki gitero cyari cyarateguwe neza kandi cyahuje imbaraga nyinshi, kikaba rero cyarishe amategeko mpuzamahanga, kinateza akaga rwose umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi Goma ni umujyi uri mu kato, waciwe ku isi yose n'igitero cyakoreshejwe mu
mu rwego rwo kugira ngo gikwirakwize ububabare bukabije cyane. Uyu mutwe w'inyeshyamba ntiwari ugamije gusa kwigarurira umujyi, ahubwo wahisemo gusenya nkana ibikorwa remezo by'ingenzi. Ushyira umujyi mu icuraburindi rikomeye, amazi n'amashanyarazi byarasenywe ku bushake, imihanda minini irafungwa ndetse rero n'ikirere cy'akarere kirafungwa. Ntihari kugera inkunga y'ubutabazi kuri ubu ngubu. Nta murwanyi n'umwe kuri ubu ngubu ushobora kwemera ko umurwayi abona ubutabazi bw'ibanze. Nta murwayi kuri ubu ngubu ushobora kuvurwa ngo avurirwe ahari. Nta muganga ushobora kwinjira cyangwa se ngo asohoke uretse abanyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu rero mu by'ukuri ni ubugome burenze indengakamere. Ubu uwafashe Goma niwe ufite ububasha bwose bwo kugena ahazaza h'uyu mujyi, akaba yanagena abazahabwa imfashanyo n'igihe bazayihererwa. Hagati aho ariko buri munsi hagaragazwa ubundi bwicanyi bushya. Mu cyumweru gishize bavugaga ko hapfuye abantu 300, hanyuma baba 700, uyu munsi noneho barenze 3,000. Amafoto atembera kuri za telefone zacu aragaragaza amahano ateye ubwoba. Imirambo myinshi isenywa rikabije mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu birakabije. Twahoze tubona amafoto n'amashusho bigaragaza imirambo y'abasirikare bacu bagiye bagwa mu mujyi wa Goma irunze ku muhanda. Bikaba biteye ibyago bikomeye cyane rwose ku buzima rusange. Ni muri iyi mvururu inkuru ivugwa cyane n'iy'u Rwanda na M23 bateganya gusubiza impunzi aho zabaga. Bavuga ko rero basubije umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko abo bantu batigeze bajya ngo muri izo nkambi cyangwa se ngo basubire mu byo bari barambuwe. Ubu rero abantu basaga 3 miliyoni bari mu kaga, bakaba barahinduwe ingabo z'umutwe w'iterabwoba. Ni mu gihe ibikorwa remezo bikomeje gusenywa. Iyi mbaga ikomeje kugenda itotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwongera kubibutsa ko ibareba namwe abagize uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyi magarara kandi yiyongeraho abantu 800 bari barahungiye mu mujyi rwagati wa Goma, ariko ubu ngubu bongeye gusenyerwa, bagizwe imbohe z'uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu bwicanyi burimo buriyongera umunsi ku wundi, bukaba rero butuma ukutavuga ku isi mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaza ko uku kutavuga byatumye abazungu ndetse namwe mu bagize ubumwe bw'Uburayi mugaragaza uruhande mubogamiyeho. Mu by'ukuri rero ukutavuga ku isi yabireba bigasa n'ibirenze igipimo cyo kutumvikana. Uyu munsi Goma ni umujyi uri mu kato mu by'ukuri ku isi yose, kubera ko wagabweho igitero n'abo barwanyi ba M23. Ndongera kubasaba rwose mbinginga ko mwagira icyo mukora ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi twatangijweho n'igihugu cy'u Rwanda. Turabasaba tubinginga ko hafatwa ingamba, u Rwanda n'abo barwanyi ba M23 bagafatirwa ibihano. Turabizi neza ko ari byo byonyine bizatuma bemera kurekura ibice by'ubutaka bwacu bafashe. Ndabashimiye.